Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu Rok Djedaković i danas je drugi nastavak serijala pripreme za svjetsko prvenstvo u street liftingu. Ako niste, pogledajte prvi dio koji je malo duži, u kojem objašnjavam šta je bilo itd. Ali ukratko, pretplatite se ako niste. Jer cilj je 100.000 subscribera, a to naravno ne mogu bez vas. Ali kažem, evo ukratko, znači prije nekih pola godine, 4-5 mjeseci sam počeo trenirati street lifting. Onda sam, to je znači natjecanje u ruskom zgibu, propadanjima i čušnju, gdje slično kao u powerliftingu imate 3 pokušaja za ostvariti što veću kilažu dodatnu na sva 4 lifta i onda vam se to broji kao total. Znači, kažem, spremao sam se nekih 3 mjeseca za prvo natjecanje na kojem sam bio drugi, koje je ujedno bilo i kvalifikacija za final rep u Njemačkoj koje će biti u 10. mjesecu. Iako sam bio drugi, pobijedio me dečko koji je jedan od najboljih u svijetu, Jovan se zove. Ali to mi je omogućilo da se kvalificiram za to svjetsko, jer sam u biti ostvario jako dobar total. Kvalificirao sam se kao 7. od 7. I danas je, kažem, drugi tjedan priprema za to svjetsko. Danas ćemo raditi, imam ruske i onda ide zgibovi kao glavni trening i onda nakon toga imamo pauzirani čučanj, isto glavni trening i onda imamo dalje neke pomoćne deadlifte i tako dalje. Sad, možda vam je čudno zašto imam u istom treningu i ruski izgib i čučanj, pa čisto se radi tu o nekakvoj jednostavnosti programiranja. Naime, tipa ponedjeljkom sam uvijek imao glavni čučanj, ali onda sam trebao ubaciti i zgib i ruski negdje. I sad recimo došao sam do problema, recimo imam, ne znam, ponedjeljkom glavni čučanj, srijedom je glavni bench i petkom je glavni deadlift i subota je ono neki kao pomoćni trening. I sad ne bi valjalo ako bi ga stavio prije bencha, jel, to je logično. Ono, ruski malo umori prsa, zgib isto umori lat, ne možeš onda benchat poslije. Opet ne valja ako bi prije deadlifta, opet umori lat. Ne valja ni ako u subotu, opet dođem umoran sa deadlifta, nije to to. I šta, a onda ako ću stavljati čučanj, opet ne mogu izaći čučnja jer ono, čučanj, kako radim onaj low bar, istegne prsa malo, opet nije to ta aktivacija. Tako da u biti moram raditi prije čučnja i to mi onda taman sjedne ono 2 dana do bencha, se fino odmorim. A nije sad toliko teško da ja onda ne mogu čučanj nakon raditi, jel? Još jedna stvar, zašto radim ovaj blok pauzirani čučanj, a ne obični. Znači, ovo je sad 3. blok do natjecanja. Znači, još 2 slijede nakon. Blok prije sam radio hipertrofiju osmice na čušnju bez slivsa. I to sam krenuo, ne znam, sa 160 osmice, došao do 220. I sad, da sam išao odmah na četvorke u slivsima, a negdje 8 do 12 tjedana se slivsi stavljaju prije natjecanja, onda bi mi se desilo da bi jednostavno bio prevelik skok. Ne znam, sa početne kilaže 160 bi došao na 220, 230 četvorku prvog tjedna, možda i 40 čak. Tako da sam u biti stavio pauzirane da bude sličnije da budu kilaže, a ujedno stavio sam slivse, ali kažem opet da mi ostane još malo stimulansa za kvadriceps jer sam to u biti radio fokusirano taj prošli blok kad sam imao bez slivsa. Tako da našao sam neku zlatnu sredinu i onda idući blok ću zapravo raditi opet osmice normalne na čučnju sa slivsima i to će mi onda biti opet tako negdje oko, ću krenuti sa 220 kila, pa ću doći tako opet do 260, tako da će u biti kilaže će uvijek biti slične, pa će biti bolji transfer. Tako da to si uvijek gledajte kad radite te neke
makrocikluse da vam bude, ako radite neku promjenu, da vam bude slično taj neki međuciklus. Ništa, to je to, popio sam pre-workout, opet je 10 ujutro, opet ne znam kako ću dizat, ali sad sam se malo bolje pripremio, malo jači pre-workout, malo sam jače jeo, nemojte me pitat šta, piškote. To mi je najbolji doručak. Još jednom, subscribeajte se, cilj je 100.000 i vidimo se u teretani. Idemo, prva vježba, ruski, olakšan otežnani, 25 kila. Ako bude lagano odmah ću proslijediti u set četvorki, ako ne budem jedinicu samo. Treba sam stati. Malo preoptimistično. Odradit ću sa 20 sad četvorku. Ali nije loše, to je isto PR, tako da. Malo se nabrija slušalice. I vjerojatno iduću vratim. Mada, puno bolje. Možda ipak 22,5 stavim. Idem sad 22,5 četvorku isto probat. Iako sam failao onih 25, nije to loše. Prije 3 tjedna sam na deloadu uspio 15 kila četvorku s gumom. Tako da ako ovo uspijem 7,5 kila u 3 tjedna, to je super. Ide. Ima bi ga. Treba imati na umu još i bench za 2 dana. Ovak. Sad smo na pin pull. Ovo je zadnje zagrijavanje, 70 kila. Prošli tjedan sam radio sa 64-ku, volio bi 74-ku ovaj put, ali da vidimo prvo zadnji warm-up. Ok, idemo top set, četvorku sa 70, kako sam rekao. Možda malo uzmem veću pauzu između repova. PR. Sad ćemo jedan back off 45, četvorku. Čisto tako da se sačuvam za bench srijedu. Malo življe i bez pauze. Idemo sad na čučanj. Idemo pauzirani čučanj. Ovo je predzadnje zagrijavanje 220. Pa ćemo 260. Pa ćemo onda na seriju. Ajde vidimo kako ide. Bome.
Idemo 260, isto jedinicu. Četvorka pauzirana isto kao prošli put, ali je teže. Probaj mi ne pomoći, ali baš onako stane. Što malo izlupat po leđima. Aj još. Bravo. Ajmo. Nisam ništa. Dobro je, bravo. Je ovo veća kilaža nego prošlo? 20 kila više, da. Ali zadnji tjedan ne idem više. Iako ovih 260 nije bilo baš preteško, vjerojatno bi mogao još 2-3 serije ponoviti. 4 imam, ali odlučio sam spustiti da se sačuva malo za deadlift ovaj tjedan. I nekako mi se leđa čudno osjećaju, ne sad na čušnju, nego ovako svakodnevno. Tako da je bolje da se sačuvam, napravit ću jednu 220, jednu 200 i to je to. Stat ćemo na 3 seta. Ali ne znači da treba manje namjere, želje. Čak sam još više smanjio na 190. Što vidite, malo je teže. Razlog tome je što sam uzeo kraću pauzu. Kažem, ako imate ove lakše setove, bolje uzeti kraću pauzu da svi otežate. Pa vam dođe otprilike na isto. Evo ovako sad. Trebao sam raditi sa 280 do 300 kila, šesticu, laganu. Ali velim, malo su mi leđa nekako čudna, nije da bole, nego samo imam neki neobičan pump. Sad napravio sam dodatnu aktivaciju, malo za guzicu smanjio na 250 i još ću smanjiti RDL, tako da budemo 100% sigurni da ne bude nekih problema. I malo ću kontrolirani raditi, neću ono baš sad eksplozivno. I naglasak na bolju tehniku. Malo sam radio 370 kila mrtvo, onu trojku, malo su mi ta donja leđa ispala iz pozicije i eto, to je dovoljno da napravi možda neki problem. Tako da kažem, sad ću baš poraditi na tome da držim leđa u poziciji kako treba i polako, kontrolirano, tehnika.
Eto, dobro je. Ništa ne boli. Idemo RDL sa 120 kg, šestice. Ništa previše. Iz istog razloga kao i sumo. Napravit ću manje, malo da se čuvam leđa, a opet dovoljno je za nekakvu aktivaciju. Fokusiram se sad na tu dobru poziciju donjih leđa, zato sam stavio ovaj kut baš da možete vidjeti. Sad idemo bench, ali lagani bench, više kao aktivacija za srijedu, kad ću imati teški, 150 kg, četvorke, budem malo radio sporiji negativ, za tetivu imam upaljenu tetivu, a negativi pomažu oporavku tetiva. Sad ovako, prvo danas imam normalni dip, ali lagano, s 50 kg, četvorkice. Ista šema ko bench, čuvam se za srijedu. Ali šta radim sad na dipu je, vježbam tehniku jer sam uočio da gledao sam malo putanju ramena, kako rame ide tokom dipa. I u biti vidio sam da kad sam uspoređivao s drugima dizačima, onaj Matej Zlat i Tonio Z koji su najbolji. Tipa Matej Zlat, on ide, rame mu ide dosta blizu, kako da kažem, šaci, osloncu. I onda kad krene prema gore se odalji i pravi kao slovo D. Dok Z, on ide isto, kako je išao gore, tako ide dole. A meni je obrnuto. Ja bi išao dalje dok se spuštam i onda bi išao bliže dok se dižem. E sad, koliko sam shvatio, da bi uspio napraviti to, moram znači ići u protrakciji i malo raširiti laktove dok se spuštam, a onda kad dođem u rupu, izbacim ovako prsa i spojim laktove i to onda u biti daje taj. Plus noge. Ne smijem ostati ono zgrčen u nogama, nego ih ispružiti. Tako da evo, vjerojatno neće biti skroz točno, ali vježbamo. Čak kad napravim dobro, nekako mi manje ide pritisak na prsa i ugodnije je. Tako da evo, ništa spektakularno, ali tu se gradi moćan dip u vježbanju tehnike i na tim manjim kilažama. Idemo još jedan set, sve isto. Vidio sam samo na ovom prezvonu da previše držim nogama utege i onda mi se kad krenem s nogama iza malo se počne ljuljati, tako da pravit ću sad bez držanja. Mislim ok, šta ja znam. Da se dobro, vidit ćemo idući blok. Koji se malo veće kilaže. Evo ga, gotov trening. Još samo da napomenem, ako slučajno niste, subscribeajte se ako ste novi. Cilj je 100.000 subscribera. Imate me i na Instagramu, Rocky Power. Tamo objavljujem malo osvrte na trening. TikTok, tamo isto sve objavljujem. I imam još i na Instagramu Rocky Coaching. Ako trebate možda treninge ili nešto, javite se tamo. Ej Rok, treba trening. Tako da,
I još predložite u komentare koje bi možda videe htjeli da snimam. Imam sad ja nekih 4-5 idejica za ovaj drugi video u tjednu. Ali slobodno vi napišite, vidit ću ja u koji god video da napišete. Da, idući tjedan, ovo je bio sad treći tjedan bloka od 4, ali četvrti je deload. I na deloadu u biti imam maksanje. Planirao sam maksati bench i deadlift. Čučanj neću jer pauzirani je, šta ću maksati, pauzirani čučanj. Tako da taj trening ću vam najvjerojatnije snimit. Još kažem, bilo bi zgodno da me pratite na Instagramu, da vidite šta ću napraviti točno sa koliko ću staviti na ovaj deadlift koji pada ovaj tjedan, pošto je to sad s leđima ni vam ni tam. Vjerojatno ću staviti manje, čisto nešto ono malo da me aktivira. Prošli tjedan sam možda malo previše stavio tih 370, trebala je biti četvorka, napravio sam 3. Tako da vjerojatno ću nešto ono 340, 350, tek toliko. Mislim, tek toliko, nije to malo. Ali treba uračunati da ću biti umoran malo od ovih čučnjeva i cijeli blok, zamor se nakupi. Tako da bolje je spustiti pa da onda imam dobru šansu za maksanje na deloadu, nego da ne spustim pa opet uđem u problem s leđima. Inače sve je ok, nije me ništa bojilo. U biti ovo je prvi nekako blok koji sam, drugi zapravo lažem, koji sam počeo raditi, ajmo reći, normalno sve kako sam radio prije ozljede. Tako da ovo mi je zapravo prvi sad moment da je bilo ono da sam radio sve i da je sad tek počinjem nešto osjetiti. Jesam, ajde, malo previše išao tih 370, ali vidit ćemo sad kako će reagirati. Ako će tipa nastaviti boliti, onda znam da i dalje nije još 100% spremno. Tako da treba malo sad tu vagat, odlučiti, vidjeti kako će to reagirati. Pogotovo sad ove rest dane, tu ja zapravo najviše vidim kakva je situacija s leđima. Ma ništa, neću vas zadržavati, gotov je video, vidimo se u idući tjedan. Aj bok.